Temene lak the ar lai telih tu. To. Apa ni dah eh? Duduk kakar ngan sang the ekstra mo. Kilo sang the ekstra tu. Andai tarik mata ke step hang ne apo kenci ma panan in the ye kidok kha na ka benta ke jing ye kop khwai ke ban salong ha ka arp san tarik Kublai pigi perlogi para jor barok ke baju sungutan nat pesngap ya video ha kane ke channel. Te perlok ha kane ke video menta tung na page ya ke jing thedok ha. Nak menta ke arp santrik nai pun new arajar pun riu ha kenci mau pun an mau bujo. Nak menta kane ke ji kop khwai dokha. Te menta ke bap yang page ya ke jing thedok ha kepada ha kane ke jaka nak menta ke arp santrik menta saja senpat ngan pule biang ya kane kerotis nadu ke basdang. Ka Jacob Khaidoka ya ke ben penyaj dai ba kenjai thongni ba di kharbani. Ba amnong bri harkat bat ki parlo. Ka jaka ka de kapung ji kong bilis imli hakin si mau pen an mau mujo. Eastern West Khas Hills District. Kata ka linti ke Surok na Shillong Shenong Stone bat kane kapung kadon harut Surok ba. Hagaba en pen kwai barok san teligipung hagate kasngi. Katari kadek arp santrik nebun new arjar pun riu kapor kwai kendai je menstep hadu kapor sabaje janmit. Kador jong bai tiket kadeh ruspa tengka shirwing wei kwai. Ki jing ai subhal neki price hagate kasngi pat kilong kumne. Ubaning kong unyo silak uba ar silak uba lai silak uba saule phojar uba san ar phojar. Uba hendrius phojar nang ta ubah new ubah pra ubah kendai ubah sepau kena yo san hajar marway. Ki kon solution price ki don arpau teli ki bana yo hakador ke ba hajar marway. En syawan bu jaka da uding lane da usij haka arp sau terik benai pa new hajar pun riu haka por kat arp je mensengi ban aipor sikenta bana wengno ya kiding bat kisi. Na lor kidok karim kibabun ladap te to katamai hadu prak kuntal haka kendai terik benai pun new arjara pun riu haka por minstep. En sim jing tel ya baro ki jai dokha bat amsya ban sajembam kat bom padai ke por kwai. Na kebeta ke jing tip ke bakam menia pilar ban pun ha kini ginembar kibadon ha kene ke notice bat lagar pate ki program ki bawan dak tak ki jikop khai dokha ha ketik arpsan tarik bagi debat pendiang ikali hajan kamadan football. Te perlok perwan menta sampai ku te kejing tedokha ha ketik jaka ha kensi mau pan an nak menta ke arpsan tarik menebun new arhajar arpon riu. Ha ka bakador jeng bai tiket kadai tang ruspa tengka sirwing wei kwai. Kublai sibun. Kendai tarik menta ke step hang ne apo kenci ma panan ngin the ye kidok kha na ka benta ke jing ye kop khwai ke ban salong ha ka arp san tarik bala penyaj da mangi hi ka grup jong ba simle ha ka keteng jong ba kenjai thongni ke badai ke tarik jong asian tewatla kadai ka price ke baret nomor ba ngila pia halagi jong kita yo ba ha ka arp san tarik ngin le ikem ibaret kebalong endus pa tingka kabay tiket lane kata kabayrong entry endus pa tingka bat ki pres kelong beningkong silak baar silak balai silak ter hadu ke ba laipo teli ke price bat ki concession tena kaliang jong ngi wer ni khot pi we ke perlok rawan banyawan hakane ka jinga kop khwai oi kamna de kata ka jinga kop khwai ka bahaya hendrei ngin pelak kenang ya kene ka jinga kop khwai ka abstrik na ka benta ba piki perlawan penyo ban khwai kini kidok kha ki badan hang ne bat ba penyo lak wei na do ke long kemiro pila ban simenta akate na marba kene ka tiket ka baret hoi kene ka jing khwai kabam bat ba kumba berbor pi ke perlawan pi ong bat ai khoi ba simle hakine ke santali ki pong hang ne po mau panan te hakate ka sngi ngin priya lai kai da kem kabret bat ba phet yo ban khawa jami kine do kha bat mentang sa the kumba ra kuntal tam e ki do kha hang ne po kinchi mau panan ka pong jong ba simle Eastern West Khas Hills District
Bana pidone banong kniat kumba yawer ya ki perlok rawan dari pajak yawer lam yang aru tahu tahis cikne tin ngakot ya wer ya ki program ko bahasa Malaysia betah ni di kumala ong i baba kerjai ba di kowe tayo ni ai kim he ber kowe ka tayo ni ai kim rit desa ka stanik ni ai kim he no tu hamalong ren ka bajai ka first prize like tolak di ki ba kuat pai kompetisi ka bakam he tu bahas perang ni pa kisa bersawan tu ha ka street rai cross ka bajai ka first prize like tolak ka ba ar ka bajai sekolak berkebalai sanlak di kendon hadu art di selak di kedot tiket kelak kabram hi kena di lai hajar tang ba pelada diperlang lupa menta di ngit ba kan jam hak tugas ni te ni khot yuwen al yang jongi bahas hewan kesan lang yang ni ka kim jongi mo to boleh sebut perlok rawan menta ke step kendai terik ngin sotekno igini gidok ka na ke benta ke jeng yakop kuai ke ban salong ha ka arpsan terik jong mentau benai Julai arjar punreu hang ne po kenci mau pan an te na ke benta jong pi we ke perlok rawan ngin yapet ya gini ke jingta ya gini ke dokha pej mentang nang kwai nang te bha bana tu tai ko pat pung balai mah pung basan biang pung basau biang mah basan sau basau kan mah basau biang tung basan kapung benikong mo ngan ring nang dejar mar ba kala speed palat sao biang pesan biang mo baar kapung benikong mo itu lalita Capung balai ke tu mah. Nela lit biang kapung benikong. Pung balai ke tu. Tah, pung besar. Sana. Kayak biang kapung balai. Kebun kapung balai mah. Pung baar mo. Thek sa kap kali ke ba ar mo. Kini kila kriat bapli. Ne malik kila kriat. Ne bunia plat. Itu kan lagi pung benikong mo. Pung benikong. Pung besar. Pung baar. Pung besan biang. Biang. Pung benikong.
Te biang pung baar. Nanti mau ada impatnya permisal namun setengah kilo ya. Besar mah. Besar. Ini kebun pecah dokan ini. Ini kebun saki pecah dokan mengi mentah. Ini ki semula kentek. Ta ngila thek ye ki dok kha price page mo to bawa wei pungbesan chua wei arteli pungbesan ha kapung basau wei pung benikong mo pung benikong wei wei Asa pung balai. to la thek ka wei pung balai arteli to kemut ha kini ki santeli ki pung ngila the arteli ki dok kha ki ba he ki ba kilo steng lai kilo duna ai arteli ka wei ka pung bakam he hi ka pung ka ba sau basan mentah thek biang wei lai sau santeli pung benikong mo lo kha he menela the arteli to lai sau santeli pung ba to menela the arteli lai teli tu to sau pung balai santeli tuh dibat tu liar bulu buah marah liar woi lai sau tal long khandai teli woi pung baar ya no Lek sa pung balai. Wei lai sau san dru sa pung baar wei tu lai bang song pung baar lah ni tu pung besan tu lah bun lah pung besan bah pembesan kena. Mana start dah. Apa santeli ki pung ngin pani daw eh. Duduk kakar ngin sang teh ekstra mo. Tu bah kilo Teh ekstra tu. ekstra na kanan. Yes, saya nya udah aku. Tenat hidup kan. Ready bantai nak mah. Sajit kawai kena teling tak.